Kasta, naital-umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunudang agkabsatan na italo iti trabaho na. Ay na, ay, maragsakan para kadagiti kakaanak kabagis. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay mo't di agpaisot ako nam kabagis. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Ay, saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak no kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba guys? Ipagdalain. Adanin nato nga anak mo. Ay, aday je kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Ay, nagano ti babalasang ijay. Intap no makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magininom ang Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arang. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat. Tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen da di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika. Grabe mo ti nasingpad now. Ang ngamin itdin na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka maneng. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaneng. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaad na? Diyak mo Ngam atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga roda? Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak no matay akong ipag.
Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na Bartak. Awan pa kay naigan ti arak iti pa nagmotor ko. Talaga kiti a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartak mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Ta dadadaal na. Nawanan iti prinaw. Iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartak, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biyag mo, gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag. Awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay, sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga na singpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumot ti impatay na. Ay, uray da nga rota umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Ay, nano. Iso, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo. Ni Ruding. Anya, papay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay na singpot day dya atanawd. Nagagat nga ang riskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan atin ay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpay dagiti matay. Kita ma, nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpay. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ang dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na.
Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Tapi nga tagsay ka matay. Umay ko kumay baga ka ni auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo, insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Jak pa'y lamaklon da iti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awamatyam mo kamadingay naramit ko iti padak katao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Jak matukod da panunutan insan. Intaray da ka numanan di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing po da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasing putan para kanya. Ay, nanang. Di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka iso da mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakas ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran na la siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin ano na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang tikunan ni uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Pat-pat day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isuasi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kail? Baliwang tao galim. Di ka unay agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayo. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso maditag sing-singpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw pasig anasingpit dagiti matay. Patseng nakunak to ka. Iso kayat mo nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapi. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag. Umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa ni Uncle Manay. Anya? Ay, nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw. Tapangabakan ta. Ay na. Awanan Las ba na? Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Anya! Ay, sayang.
Apay, awan kwarta mi di bangko aya, ta inta mangirwa. Jak inala, ti-itiin ko, Uncle. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to dito. Inta pa ikidiag siya. Ha? Mga lantay, ti pagsat na. Ada suke kapag inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay, ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kun makatultulong ak. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimmangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturong na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakibiyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing paunay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso an akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay, kaya yo aya amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukus tang around. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bay anyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay Uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte Jack makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Pada papananda. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumarunaw tawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalain. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya. Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya. Ay nakus na. Ay. Naimbaglangan ta na parte ka. Idi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagteng ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad ken kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakamiris ako. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan niyang kalmaneng. Tanda niya ako na isagmak na po kang kuana. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli man iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Ti
Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula ti panunot ko, ngam na amiris kumatlaang ti bidot ko, wenno ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Halakastan, ti pagayam mo, nato. Please like, share, and subscribe. Thank you.